Pamiarsa ring sejeroning ngicenin ayahan pini becek majang pelanggan, jajaran Perumda Air Minum Tirta Sewake Dharma utawi PDAM Denpasar sayan rajak mapidap-dap becek. Sangkaning nanen nampenin pikobet, rawe mangkin spampenet duen Pemprov Bali punika sampun ngawit kebecikan. Santukan kantun kabecikang mejanten pelanggan toyo bersih ring Denpasar pacang nampenin wisanan nyani. Kauningin pinih kidik 5 talian pelanggan selami kali rahina keni wisanan nyani. Dirtek Perumda Air Minum Kota Denpasar Putuyase Mausang, paketan saking Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman UPTD Pengelolaan Air Minum Provinsi Bali sampun ngirim sewale patre majang PDAM Denpasar. Mecikang inucap kemargiang ring rel screen miwas screen wangunan intak spampenet Provinsi Bali. Putuyase ngwadarang puangunan inucap muatang galah kali rahina inggih punika tanggal 7 mewah koto September war sekali tali 3 likur. Kauningin sawetara 5 talian pelanggan pacang nampenin wesanan saking puangunan inucap. Paiketan dani ngawawahin sawetara daerah sanikeni wesanan nyani inggih punika ring widangan Desa Padang Sambian Kelod, Desa Tegal Kerte, Desa Tegal Harum miwah Kelurahan Padang Sambian. Mapaiketan ring indeke unucap dani sampun nyobiahang majang para pelanggan mang dani nampung toya ring galah wengi. Tios punika kewentenan kali truk tangki taler sampun kasiah gayang untuk kapasitas suang-suang 5 tali liter. Yening kantos kirang paiketan dane pacang nunas wantuan majeng BPBD Kota Denpasar untuk pemargi distribusin nyane. Tios IT panglimbakan toyo inucap kuantu oleh produksi saking IPA Blusung. Nanging pemargin nyane nenten antar. Dan ingaptiang ring tanggal 10 September produksi spampenet Provinsi Bali sida muali normal tur toyo sampun sida kalimbakang. Asmara Putra, Bali Pos, Nguningayang.